ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Sngi Hill State People Democratic Party Nongston Area Unit hagasni sa jan jong ka arpusan tarik ubnai nailor arazar arpuway kala rakhe Kynmaw Burom ye ka Lyngkhuh Sngi yap ka basansnem jong umai hoping stone Lyngdoh bam kwai hadwar ublai ubadairu uway ni ki ratba jong ka sengsan perthai ya ka bala nyoru yu kum uway ni ki reu kraw jong ka jaj ban reu khasi hi baro kawai Yakni ka jing rakhe la penlong ha ka office trai kam jong ka seng Hspdp Nongston ha ka bo president barang ba jong ka parti uba KP Pangnyang ula longru kum kongsan kum ka dak ka jing Kynmaw yo new real kraw ka parti ka la penlong ru ya ka jing sngap jar ka ba shiminit bad hadin bala wai ka jing elang ki nong elam jong ka parti kila lejpat sa syakasnong mau kelai ban lejbo senteu ha ulum jingtam ba yasham ru ya ki bahayeng hasam jong umai hoping stone Lyngdoh Hagani ka Sngi don langru MLA barim ka Nongston constituency uba Dio Star Jendiang MBC barim ka Nongston uba LG Nongse bat ki wei di nongkit kam jong ka seng ki bana ki wei pat kishnong ngarung la perkat bun sem ya gani yo baklama mangaban Burom kulmar ni buri baklama ka parti Hspdp ban Burom kelai ni buri tabalayap bun belayap beli kita ni ni kata andai ha bangala Hai yang history yang kejadian kontriu, kumu nong elak history. Nomor R, kumu nong elam Amerika parti South Kasem lalu pasang untuk farum terus. Nomor lain kum kejing sekri jung kejadian kontriu. Hari ini lain lagi mau bersih. Ngan next kali kejadian kontriu bangin om lerang menong hoping kon kam kejadian kontriu kan bro. Udah way ushib naisa uba ia kapon efisiensi. Umpadai Hspdp rapor mo. Jong ka khasi jantia te mai hoping ulalong MLA ru nadu kesem ka knais pa ripuar hadu ripunyo jong ka sukar asam ripunyo hadu nyo puwai hadu fokus katem jong ka sukar asam hadu banyo ya kene ka state me khali adi ulalong ru MDC san pokra hadu kan ripuar dun ripunyo hadu kan nyo puwai ter te uni ba hoping habu ulong punta hadu ko lo dei we diki nong yalam ni nong yalam lo dei nong ikmat dei su tang utau si volunteer dan ni si organizer ula dei MDC MLA ba ka jing ham kerpang mai hoping kalau hakasan pukra san pendar po long IM akan ri punya long IM in charge border and education tang border ki bong interstate inter district border dei IM haka United Khasi Jantai Hill District Council Badon ke Jantai Hills. Ulong ru education haka po yung ijuping haka tugas ng taknais pa grupo. Nanukin grupo ani kay dokter. Ususu kay niya gani jingdon yugi Khasi hagi Thai border. Laha block 1, laha block 2, laha Langpi sektor dokter. Marpre ulong IM juga di inter district. Badai mauru ba aya kay di school ipalat kumak syajar tam di school pulong IM education ri. Ngalip ni Langpi ngalap Langpi DC LP school tak porting Jong government DC di school for DC school mau yang senam DC LP school umtap DC LP school anda poi setai sanongwa mau tamur hantaru kabau ai wa ping hat knas pa rubusan DC LP school untuk tapi lain entah tu ke blok 2 ngalai kan blok 1 kita di suku mar 4 day ke state machine dan kata kadau ngala perkat ya gijing tapi long IM ai sejar tam ke school long nisar mutala sebenarnya sejar ke school to oke perkat mana sejar pas pa IM kataru nomor ba kabor na diskonsil long IM education ulai se ushaban ngaban ai ke scheme na marketing deban channel haka diskonsil usam de pasti ulai mau hadu ta home ministry apo Delhi ngimdei ban class ba toh hakapor sukar India sukar Bahrain teka Langpi tek hapam district ini sukar India mo yo bakla sukar Bahrain mo dei kasi sukar Bahrain mo itu jeka haka demonstration yung Bahrain tu ngat la punta kay ngat ako kamu district and the one dari Indian Dominion nice wasan po Indian Republic mo aku ni January day itu constitution di Perskem di hamtu talawan no India talawan no ke some state nadu kata kawan asam state mai pingong mereka kenais pa warlong MLA kenais pa sango ka terolong MDC
tu biar keren bakau shali ha boleh peyu si besar dengan Assam bangaku melokal abene ngaku melokal misimo hak sokar Assam ngan thoro ye gini gelang pi sektor nani kum blok 1 blok 2 bakin long no hari kesi blok 1 blok 2 te kasih transfer de kampan gelang pi sektor mu panong de kat kena spa untuk rupu arter gila long no apa sensos lu ngalapet ngalawat di kota Islam kahap kat kena spa san kuwe sensos kadang kat kena spa andu kuwe sensos kat kena spa andu kuwe sensos de nadu kat kena spa andu kuwe itu kisnong wa itla tapi syah sensos de hakakat kena spa andu kuwe habaga North Eastern Regulation Act jong sokar India mo ba ya I state ke Meghalaya ni ke North Eastern area I state nai te kadon notification na sokar India ling ba Election Commission of India ngalap hada kat kendai spa ni puwei ba tho ang tu pleng tu ke cakap pa kirung syabi re kasi ong itu pin lokal mele te la don no hanta ba la tho ang ta don objection na kaliang sokar India menta kasi habang ngira ke gane ke jing kan mau mi hoping pasen sos te kali ga jong India ong be jong me kali ani jong asamo long document mo ship isan ng asamong ngin pen ba iput lengba kata constitutional mandate tumut lengba ki kot ki an ke be itu daga an ne constitution tapi pa sensos ngi biang mata itu bisno pe electoral ngi biang mata itu bisno pe juga district council ba school ha ka po di sura India hi banang asam ngidon school kum ba ngam ne te ha pa ba menta kumu MLA la dong santu saus na mo kat pi kat kenais pan rupuah hadu arjar kanriu bas shifting badu kumemele mele san saus nem san saus nem un shakri kumemele hepo kame klia jungi an kli gumne don MLA barong san saus nem nante au kli na thai wa ban juwa be kane ba mna re ban le ni ga request du MDC apos nem MP ru shiter te kumini ubri tu kum ong ba du ba HLG va ublei shu tang uei pi omane no yalam jong Hspdp hinrei ula dei lu no yalam jong jek mare si mista tenteng long bang kisen kum doktor FA long FA kong long rei ban long mele sam hosen tek pala ban long ko po MDC apus nem tam tek pala ban long ban MP hu po ka pala ban long presiden ni ka parti sau prasem ro ke pala fi ma thi Dim deh, kayaknya bi, harang pernah dah tu kan, Jong ke parti. Umi ichwa kata long MDC ichwa kata long mele, papan long presiden ke parti. Tendai kicu bisni bi gitu ke pora ke Burom kan, pilak ban baik, tendai kumur pilak. Ngong kan ke kantin susu tham, kadai yang tu thay, kadai buat Lyngdoh ni, kadai buat lapang ni, kadai punya besar mah, ngabi rumah ni mana? Darang ngam kelam hoping date berdate pi. Ulapan date sudah. Dem date pi pi. Undai be. Mak tengkai ya ka jingim kumo pi mene. But blela stay kerpang.